INP Mizo channel ngai thatu zong te inza in ni thar chipai kan bu ka chiu voin hi October ni som pakua ni lai ni ani a dama in om theu kan be sei international news le politics kan ngai thla ho lenga tun tum chu Australia in Jerusalem apom to don lo thu hi kanan soi ma support ange kumsa ni le som pariat khan Australian Conservative President Scott Morrison chuan Donald Trump nung zuin Jerusalem chu Israel capital ti in apoma mase October ni som pariat nimin mai khan Australian sarkar chuan suit le atum thu apuang ta ne Australian Foreign Minister Penny Wong chuan Jerusalem din muntur hi keini lo siam fel mai chi ni lova Israel Palestine te in biak na boruak ang zel om turani ati Australia chuan two states policy da niam na lam thil apom lova Tel Aviv lama po kan ambassador kan da reng thovani ati bok offer le rewa tam tak nen rami circle alo le ta ti hi kanan thriat tir ma support teng chu rami circle hi 100% ahima dan angati ani games ikhel ro chuan rami circle a hian chi rang khelin poisa i lo chuak ve thei Rami Circle app hi ahima mi makadoi chuangin an khel me kania a khel dani riat chuan sumi hlo theya tin ila hello ani point in zirna tura om hal bok sumlak chua dan chi rang a oma paytm phone pay credit debit card te a om bok poisa i deposit huna welcome bonus atan cheng sang ni i munga lang Rami khel hi a ol samin nuaman ti thei view maya i mel moreng chungin i khel theiani channel ngai thatu te zinga indu chuan a hnuai link a hian in download theya in zia lu huna welcome bonus cheng zani a om bokang Rami khela sum han hlo ve te le Australia in Jerusalem a recognize khan anthen omram Fela Muslim population tam na ber Indonesia chuan free trade agreement anlo siam to chu ati khobo tanghal vek maya heiwang hian Australian economy hian atuar ve hle te poniang ani na taka chuan ram dangwa ve a hian ma ni then omram te ne na inrem taka om ho hi alo thaber ni na lange Jerusalem hi Israel Palestine te inchu ania kan theveka Israel in Ramallah ka a opzui tak khani anei tu zok hi chiang viau tak ma se sarkar tam tak chuan muslim ram te ti thin rim an hlo ema wangin Israel capital angin an pom ngam chia lovani kumsang khat zakwa somruk le pasari 6-day war khan Israel chuan Arab East Jerusalem aruna a opzui ta a chatuana Israel ram nireng tur sa thak thiang lo anti hial mai Palestinians te ve thung chuan East Jerusalem hi an khopui tur angin an pom vengar ngar boka anin chu ta ni hi sa ni le som ni le pa ni kumin mei thla tang khan center left Labour Party chuan Australia sarkar ruai tan ta a Prime Minister Anthony Albanese noya Penny Wong hi minister rin role berani Wong chuan Australia in Jerusalem are recognized wang hian Australia ram mun then khata lungoi lo na le boina a oma kan sarkar hian heng boina te hi ti top kan duani Morrison sarkar khan Sydney welcome Fela juda te vote adua wangin alo pom mayania mase an hlo thlin pui ta lem lovani ati Penny Wong chuan soi zelin he kan thutluk na hi Israel nene in huat na kan nei wanga siam kan nilova Australia hi Israel thian tha ani zel thowang Israel hiram anga pom masaber tu te zinga telve kan ne Israel mi pui kan thlop rualin Palestine lampo kan hnola thiang lova humanitarian support po pek zel kan tum atibok Iran in ral thuam tam zo ka Russia tan puya tum vele ta a US in a changlet ngamangem Russia chuan Ukraine abei chun zom zela Iranian drones aman tangkai zia po kan soi to kha
Iran ral thuam tel lo hi chuan Russia hian Ukraine ado thei to manglo ti hi chiang reng mai Iran sarkar foreign policy a Russia ti lom aya poimo hi thil danga om kher lovang Russia in ral thuam in dai lo na ato chhomek hi Iran tan chuan anin kara in lai chin na siam that hun takane ramro pui ral thuam nei thaber te zingami Russia chu Iranin surface to surface missiles le drone pek belatum le ta Iranian diplomat le official te chuan he thu hi Reuters nen an soya United States hi an hlau lo mai ni lovin barakhai antum ni ina lang ta zok ma Iran Vice President Masaber Mohammed Mokhbar Iran Revolutionary Guards senior official pahni le Iran National Security Council official te chu Moscow anzina October ni rukhan Russia general thuam pek dan tur in remna anzia kani West ramtena UN Security Council Resolution 2015 na bo chiatia Iran an pu na chu Iran official ten chang le tin UN resolution an bo chiat lo thuan soya keini chuan ral thuam kan khal ani ve maya kan ral thuam leitu ten an man na thuwa mo kan va phur zel chuang lo Ukraine in dona hian West ramte angin on lam kan nei ve lova in biak na manga boy na chin fel hi kan du berzo kani Iran palai chuan ati Russia hian Iranian ballistic missiles le drone te he dila Iran po lo in hong sa rima Shahed 136 le kamikaze air to surface attack aircraft drone te po apele donane ballistic missile sa chuan Fateh 110 le Zolfagar te hi Iranian short range surface to surface ballistic missile ania kilometer zathumatanga zasari thleng ka pha an ni hlom tun naya Russia chet na khan Iranian drone tel ngei ni in Ukraine lam chuan an soya hemi chungchang hi Dmitry Peskov chuan zo na changin Kremlinin information engma nei lo atimaya Russia chuan Russia siam mangang chu thudang chu defense ministry na ron changang atia mase Russian defense ministry hian engma la soilo October ni kuale ni som pasari tu ka Russian strike ka te khan Iran drone an mang ni inan soya Iran chuan a phaviova Korean Jean-Pierre White House thupuang tu chuan Iranin do ta soyani ati European diplomat te chuan sanction wangin Russia hian ral thuma siam chuak mai theitalova North Korea le Iran lama a bazar kualani anlo tibok Rahim Safavi Iran supreme leader military advisor chuan Iran siam drone te hi ramsom ni le pani zetin an leidu ti soya Iran's Revolutionary Guards Commander Hossein Salami chuan thama samai khan khovel ram military power lianten kan ron leandu ti alo soito bok Russia ni nge na langane September thla khan Vladimir Putin chuan Tehran siam tho Arash 2 long range attack drones alo deal to a Iran chuan a pe phal mai lo ti Iran official pathumen Reuters sanril an pek du lo chan hi US in Iran drone technology a riat an hlo thon wang ni in an ril bokani Iranian Fateh missile hi claimin ihan bi chiang deuh tengu o Russian arsenal no khana tur Iran ballistic missile Fateh 110 le advanced version Zolfagar hi Ukraine in dona Russia hian mang thuai dona claim kan lo mel riat ve atha ome kezi sang thum le zali le somnga arit Fateh missile hi chini a oma Fateh 2 A11A le Fateh 3 A110B tene kumsang kat zakwa somkwa le panga tang khan Iran hian missile siam tana kumruk nu sang le pakhat khan an en china sang le pali kha chuan production an kalpui to ne Fateh hi 8.86 mm sei ni in kezi zangari silai mu ral thuam a phur thei bok arrange hi kan soitak ang khan avar zona zirin kilometer zahni le somatanga zasari inkar vel thlengani Iran le Syria ten Fateh hi an manga
Hezbollah helpol te po kumsang ni le sompali te khan anlo peto ngei nia hriatani tin Iraq rama proxy war beinan Iran chuan fate hi alo mangto boka Iraq rama engpole mo ber hi chuan fate missile hi ankol arin fate missile hian anti-ship missile variant pahni Hormuz 1 le 2 teneya detail devatar lan ani lemlo ti chuan kan then China lam hi claim kanan soikai le lokange China chuan British pilot te arwai ni hriatani tlat mai China People's Liberation Army PLA malak na hi alo turu khopa West Ramteral thuaman zirchian theinan British pilot te anlo khlema anlo dor thin ti hriatania former British pilot somthum zet te chuan China PLA te China rama training anlo petoni tun hai khan British sarkar chuan hetiang thil alo khlem thin ti hi a het chuak ve ta chau maya khau taka mala ka tum BBC in a report danin Royal Air Force RAF chuan intelligence warning a chhuat to a British Air Force personnel te chu China military tanat thok lo turin a hriatir na hi service le retire te hna pe kani UK Ministry of Defence thupuang tu chuan Official Secrets Act dan angin British mi le sa ten ramdang sarkar dang an tho puya remlo atia tin dan khauzo National Security Bill po pass thuyan tum ti asoibok thlo na khal zirti ringot hi dan kalani lofa maro chu Ministry of Defence riat lofa ramdanga training pek hi dan lova thil ti ani atibok report ena tarlan danin China PLA ten pilot an chhor te hi US dollar noi ni le sing sari lai mai pe kan ti amani India poisa chuan crore ni chuangania a claim lo ve em bokani khati zong kha tuntuma international news le politics toy te kanan ti chhuat thei chu ni a ngai thatu zong te in chunga kan lo me